Mimi majina yangu ni Elizabeth Joki, ni mkaaji wa hii area, na kusema kweli tumefurahi, tumeshukuru kwa kufanyia hiyo kazi ya kuondoa uchafu. Ilikuwa imetukalia mingi, na tunashukuru kwa vile sasa tuko wasafi, yetu imekuwa safi. Tunashukuru hii serikali, tunashukuru hiyo mambo yote wametufanyia. Naomba waendelee na watufanyie, waendelee kutolea hii uchafu. Kitu moja tunaomba ni vile wanaweza wakakuwa wanatolea kila wakati, sababu maana watoto wanapita huku, watu wazee, watu wazima wanapita huku. Kwa hivyo tungeomba wawe tu wanatusaidia na kututolea hii takataka. Na tutashukuru sana. Asante. Kwa majina ni William Njoroge Maina, mkaaji wa Kinyago, Eastleigh, na mimi ndio chairperson wa Jitolee Pamoja Youth Group ambaye ina deal na garbage collection. Tunatoa huku kwetu kijiji, na hapa mahali ambayo tulikuwa tunaweka palikuwa pamejaa sana. Ndiposa mheshimiwa gavana wetu Sakaja pamoja na national government ikiwa under William Samoei Ruto waliposhikana, ndiposa wakakuja wakatolea ile mrundo wa takataka ambayo ilikuwa hapa. Tunashukuru sana, yani tuna furaha ambayo isiyo ya kifani, kwa sababu ilikuwa takataka ambayo ilikuwa inaleta ghadhabu kwa wakaaji. Pia palikuwa na kanisa na shule ambazo zilikuwa zinaleta madhara kama magonjwa, kipindupindu na yale mengine. Hivyo ni shukrani tu ambazo zina kifani, shukrani za dhati kabisa kushukuru serikali ya county pamoja na national government, na waendelee kushikilia vijana. Sisi ni vijana karibu 40 ambaye tunategemea garbage collection na zo hapa Kinyago. So tunaomba mheshimiwa Sakaja pamoja na rais wetu watushikilie mkono, watusaidie, kwa sababu hii ndio mkate wetu unatoka hapo. So watusaidie, wajue mahali ambayo tunaweza kuwa tunaweka, and then kila wiki wakuje watuweze kutuondolea, watutatie zile dustbin ambayo ni za kanjo, tukue tunaziweka hapo, alafu mwisho wa wiki kama Saturday hivi ama Friday wanakuja wanazitoa. Tutashukuru sana na asante kwa hiyo. Thank you. Kwa majina naitwa Jane, mimi ni mkaaji hapa Kinyago. Nashukuru sana county government, Honorable Sakaja wakishirikiana na rais wetu wamefanya jitihada. Tumeishi sana na takataka katika hii. Mnaona mahali hapa kulikuwa na takataka mingi sana, lakini kupitia ushirikiano wao takataka yote wamebeba. Sasa tunafurahi. Mungu awabariki sana na muendelee hivyo hivyo. Asanteni sana.